pada elok manangi mau pe. Nah ternyata esoweni tuliyoli ki mau pe. Pakulingi elok manangi mau pe. Nekia ternyata esoweni tuliyoli ki mau pe. Tega ya ropangobi hayya alal falah. Mari meraih keberuntungan, mari meraih kemenangan. Yoli ki mau pe, tapi pura garo tapi kiriki. Lapalen nabangi. Yoli ki lolongangi amau pekenge hayya alal falah. Tapi ternyata yolona hayya alal falah. Engka pangobi maka dah hayya alal salah. Pada loki mai mas sempajang. Aga betuan itu memberi isyarat. Ia patunawet din rilolongang amau pekenge nareko ipade cengiwi sempajata. Nekia yolona hayya ala salah engka pangobi makeda asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aga betuana tapade cengiwi sempajata tapa kesingiwi tepeta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lola ni rilebok na tanai nasabak semangat Allahu Akbar majepu insyaallah idik natu siti najal lolongangi hayya alal falah. Mari meraih keberuntungan. Tapi yang menjadi tanda tanya yoli manengi mau pe hayya alal falah tapi pura garo ripikiriki magiro capak nabange makedai la ilaha illallah. Yoliki mau pu hayya alal falah. Mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan, tapi ternyata patutu nabange la ilaha illallah. Samanna elo imak bere pasek bange makeda. Bagaimanapun banyaknya dan besarnya keberuntunganmu di dunia ini, kalau tidak mengantarkan engkau menutup hidupmu dengan la ilaha illallah, keberuntunganmu tidaklah berarti bagimu. Ia panak yang ke amau peketa narekonanta rakik puadai ricapakna umurukta la ilaha illallah. Oleh karenanya pergantian tahun tak tambah si umuru tapi tengerangi pedek lau asoe pedek tak tambah umuru na pedek tak tambah umuru pedek macawe toni tu kek buru Oleh karenanya parelui ripak kulikulin ripak biasa aleta la ilaha illallah, karena ucapan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita itulah puncak keberhasilan dan kesuksesan seorang hamba. Karenanya mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malek biewe untuk lebih akbarakatna lonit mai lebih riolog bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ayat pepajajiata ia mana sininna guru-guruta ia porai pak guru ki naniam didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Engkanata hadire mandepungan dilalenna ieu benih. Engkati hadire untuk mapitangi tanrang asuk kuru keta risiagai egana pammasena nania pakpenyamanna buang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba alhamdulillah si kumua ajok pangenna wetuwe nasabari riladenna iye wenie irateni weni pacampurenna tahun 2025. Maka insya Allah malam ini adalah pergantian tahun 2025-2026. Nekia taparajai kaat dampeng. Pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender. Asisullengenna taunge tania tu bawang ajok pangenna wetue. Nekia asisullengenna wetue merupakan Allah lengeng rimak kedanna pede lau esoe pede tatamba umurue na pede tatamba umurue pede macawe toni tu kek burue. Kawakulingi pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender, tapi semestinya pergantian tahun pede engkaki mainge rimak kedana ajok pangenna wetue pede tatamba tu umurue. Na pede tatamba umurue pede macawe toni tu kek burue. Gangkana makedai adanna arae al hayatu anfasun. Ia tu atuo ngeta esuk mutamana napasee. Atuo ngeta esuk mutamana napasee. Idzan qata'an nafasu in qata'al umru. Narek ko mapettu ni napaseta mapettu toni tu umuruta. Karenanya alhamdulillah syukuruki nasaba engkamu pi mesuk mutama napaseta nasabari irapimu pirilalenna iye weni. Karenanya napasengi panguluta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sahabatna nabita. Napasengi makeda hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Betuanna taparessa memen nialeta riolo tenri paresata nania tatimba-timba memen nialeta riolo tenri timbata. Upakulingi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu taparessa memen nialeta riolo tenri paresata wazinuha qabla an tuzanu nania tatimba-timba memen nialeta riolo tenri timbata. Aga betuana selama engkamu pa umur nawerengi puange semestina mancajiwi apikirikan ripallawangeta rima kedanna anu engkae madecen rima pural laloe parelluki pertahankangi nania tambewi ade cengetari esso mangoloe nania sebalikna anu matunai ri esso labe melo iri padecengi ri esso mangoloe. Nekia tatambai akasingenna pergantian tahunge rilalenna iye weni
Nasabak pergantian tahun kali ini si tujuangi ulen raja. Iye wenie 10 ni 2 ompokna ulen raja. Berarti pergantian tahun ini semakin istimewa. Nasabak engkaki rilalenna ulen raja, nayaro ulen raja termasuk isalah sedi ulen malebikna puang Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan tege monro alek birena ulen raja. Rilolongengi rilalenna salah sedi hak desa rimakkedana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabun. Nabitta sallallahu alaihi wasallam nareko mutamai ulen raja si mata nabacai nabitta pak doangan nama keda Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Pak doangan nabitta rilalenna ulen raja Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Betuana puang tawerenga baraka rilalenna ulen raja, tawerenga baraka rilalenna ulen Sya'ban, nan niya taparapiki ka mutamewi ulen Ramalan. Iya nahe melok ribicara rilalenna iye wennie. Aga yaro makkedai topan ritata rilalenna iya roden repak doangan nabita setidaknya engka telu gurum maraja. 3 yaro telu pertama pak doangan nabita mak jello iri alek birena iya ro telu ulen raja Sya'ban si bawa ulen Ramalan. Nasabak tidak mungkin narampe nabitta rilalenna pak doangenna benengedek gaga alek birenna. Nekia narampe nabitta iya rotelue ulen rilalenna pak doangenna mak jello iri makkedanna iya rotelue ulen malekbi. Nekia yang menjadi tanda tanya agaro hikmana nasi tola-tolai iya rotelue ulen raja Sya'ban nan nia ulen Ramalan. Ternyata mak berei penjelasan topan rita tarima kedana iya ro ulen raja riebarai ulen matana-tana, sementara ulen Sya'ban riebarai ulen mak bolok-bolok. Nan nia ulen Ramalan riebarai ulen mingala. Ulen raja ulen matana-tana, ulen Sya'ban ulen mak bolok-bolok, sementara ulen Ramalan ulen mingala. Aga betuanna samana mak berei pasem mak kedah nareko elok ki mingala waselek maega mati rilalenna ulen Ramalan tatana memeni amalak tak rilalenna ulen raja nainapa tabolok-bolok imati rilalenna ulen Sya'ban insyaallah engkaki tu mati mingala waselek maega rilalenna ulen Ramalan. Jadi upakulingi ku elok ki mingala waselek maega mati rilalenna ulen Ramalan tatana memeni amalak tak rilalenna iye ulen raja nainapa tabolok-bolok imati rilalenna ulen Sya'ban insyaallah engkaki tu mati mingala waselek maega risese arajan nafuang Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua maka datoi pemet topan ritata iahe telue ulang iye barai ulang alla lengenna rupa tawe untuk lolongengi tajanna fuang Allah Ta'ala. Gangkana maka de topan ritata iya tu ulan raja riasengi syahrut takhalli
Iyan natosi ula Syaban riasengi syahrut tahalli. Sementara ulan Ramalan riye barai syahrut tajalli. Upakulingi ulan raja ulanna at-takhalli hagere engka titik yasena. Sementara ulan Syaban riasengi syahrut tahalli hakele dek gaga titik yasena. Kemudian ulan Ramalan riasengi syahrut tajalli. Aga betuana yasengi tajalli mat tajalli matappa itajanna puange rilalenna ulan Ramalan. Nekia untuk lolongangi at-tajalli na tajanna puange rilalenna ulan Ramalan mesti engkapi pak dupai ia roduai gau rilalenna ulan raja nan nia ulan Syaban. Aga nayaro nareko elok ki lolongangi at-tajalli mesti nak dioloipi at-takhalli nan nia at-tahalli. Pertanyaan aga bedana maka de topan ritata naya riasenge at-takhalli ipacingi wi aleta pole ricarepai. Nayan natosi riasenge at-tahalli ibelo-belei wi aleta nasaba anu madeceng. Nareko mapacin ni aleta pole dicarepai, nari belo-belo itoni aleta nasaba anu madeceng, majepu idi natu sitinaja, non roi mat tajalli tajappam masena fong Allah Ta'ala rilalenna ulan Ramalan. Nikia yang menjadi tanda tanya. Yagai carana pacingi carepata. Pakulingi, yagai carana pacingi carepata. Untuk baliwi ia ropak kutanai majepu maelo i iriseng makada agame macarepaiki. Upakulingi yagai carana pacingi carepata. Untuk baliwi ia ropak kutanai majepu maelo i iriseng biriolo makada agame macarepaiki. Nareko najisi carepaiki pape pacinna izalatun najasa ipalesangi najisi nareko hak dasekeng carepaiki pape pacinna jenne iare gacemewaji nekia neya mala de emaccarepa risesena rupa tauwe tania najisi tania hak dasekenge tapi ia romala de emacarepa ia naritu dosai. Na dega ga tahu de gaga dosana. Nareko engka mengaku de gaga dosana madosan itu. Wakulingi ia romala de emacarepa riseseta ia naritu dosa. Na dega ga tahu dega ga dosana. Nareko engka mengaku dega ga dosana madosan itu. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali nareko asenna hak saleh. Ya. Sekarang iarot carepaiki dosa. Kira-kira iagani carana pacingi mialeta pole ricarepana dosai. Ternyata makedai nabita likulli da'in dawa wa dawa'uz zunubi al-istighfaru. Sininna dosai engkamana pak burana. Napak burana dosai ia naritu istighfar. Upakulingi sininna lasai engkamana pak burana. Napak burana dosai ia naritu istighfar. Aga betuanna ulen raja riasengi syahrut takhalli ulen mappe pacing betuanna tapacingi mialeta rilalenna ulen raja poleri dosai dengan cara rilalenna ulen raja tatare mega istighfarta nan niat tobat ripuang Allah Ta'ala. Iana rosabakna
engkase diriwayat rampe. Makedai mangqara'a fi rajabin nigi tau bacai rilalenna ulan raja fil gadati wal ashi ri elekele nania ri arawenge selama rilalenna ulan raja yarfa'u yadai rigau engkanna nakkai duai limanna wa yakulu nainappa nabacai makeda rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya telulapa rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya betuana rabbi ghafirli puat tak dampengenga warhamni puat tamaseka wa tub alayya puat tatarimai tobaku ele araweng selama rilalenna ulan raja tulina baca romakeda rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya sab'ina marratan wek kapitu pulo makuli betuan nari elekele wek kapitu pulo ri araweng wek kapitu pulo makeda riwaya lam tamussalahun naru jildan majepu iya ro uli nade natunagesai apin naranaga iya nahe ulan raja ulan na istighfar ulan na tobae. Oleh karenanya insya Allah kupura kikmatu mas sempajangisa salah se disikiri melok riamalakeng iya narodendre rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya barak kuaga di malam pergantian tahun ini yang kebetulan si tujuangi ulan raja mamuare mancaji sabai nak dampengi widosata puang Allahu subhanahu wa ta'ala iana romakna at-takhalli tapacingi wialeta rilalenna ulan raja nainapa tama ula sya'ban ula tahalli tabelo-beloi wialeta nasaba anu madeceng rigau engkata maka cowe tonga-tongan di nabita nareko pura ni ripacingi aleta poli ricarepai nainapa ibelo-belo ini aleta nasaba anu madeceng majepu insya Allah engkan itu mati matapak tajalli tajanna fongallahu subhanahu wa ta'ala lauri idi rilalenna ulan ramalan. Inilah makna doa yang pertama, Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balikna ramadan. Sebelum lanjut, sepanjang bacaan kami iya uruntu'e tak bage duai carana topan ritata bacai iya ropak doangange engkak bacai makeda Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balikna ramadan. Engkak baca makeda fi rajabin, engkak tok baca makeda Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadan. Jadi engkak baca makeda fi rajabin, engkak tok baca makeda fi rajaba. Pertanyaan idi amenge tegaina ibaca pape balinna tega malomo riseseta iya nata baca nasabak tuju mana mua gangkana engkatona tu biasa makelok-kelongi ropak dongenge Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Engkau baca Allahumma barik lana fi rajaba, tapi engkau mutuk baca Allahumma barik lana fi rajabin. Pelajaran yang kedua, oleh ripak doangan nabita ia naritu agaro kira-kira hikmana, agaro kira-kira hikmana napak doangan nabita melau baraka ripuange dega ganelau nabita rilalenna ulen raja nania ule Sya'ban sangadinilau baraka pole ripong Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi rajabin wa Sya'ban puat tawerenga baraka rilalenna ulen raja nania ule Sya'ban. Pertanyaan magina baraka ternyata makedai topan ritata
De gagari sappa idi tolinoe sangadinna deceng. Upakulingi. De gagari sappa idi tolinoe sangadinna deceng. Nekia parelu iria jepui ompo kena decenge kui barakai. Sehingga sengaja Nabi ta baraka nelau nasaba ia nahe barakae merupakan ilaleng untuk lolongan ngidecenge. Mawer iri lolongan decenge nareko de igaga barakae. Gangkana andre gurutta mangkoso, andre gurutta pimpinan pondok pesantren dede imangkoso pura ki na parengerangi. Maka de gurutta nareko majama ko nania makareso ko aja nawasele maegemi bawam mulelung tapi lelungi barakai nasaba ia tu decenge tania riwasele maegai tapi ia tu decenge engkai kubarakai namutu cek dek miwasele na nareko engkamu abarakakna insyaallah maega decenna nekia namu maega wasele na kudega aga baraka na de to gaga decenna. Jadi upakulingi dek gaga risapa sangadina deceng na ompokenna decenge kui barakae gangkan na kumak jamaki makaresoki tania wasele maegairi lelung tapi ia romelo eri lelung ia naritu barakae nasaba decenge tania riwasele maegae nekia decenge engkai kubarakae taruni cek de wasele na yang penting mak barakai insyaallah maega decenna daripada maega wasele na nadega aga barakana berarti de toga aga decenna. Tapi tentu ia na kami nama kesi ia tona mega wasele na ia tona mak baraka ya. Tentu ia kami nama kesi ia tona mega wasele na ia tona mak baraka tapi nareko de panariul lolongan i wasele maegai paling tidak ajak tapalepe i barakae nasabak kung kamu i barakae insyaallah engkai tu decenge. Pertanyaan, ya gani carana pak barakai atu ngeta. Barak kuaga iahe atu ngeta tiwi ideceng. Taparajai ka adampe. Taparajai ka adampe. Makedai adana toacai. Makeyang kei sewa-sewai. Nareko ripake gunai situru peruntukanna make yang kei sewa-sewai nareko ripake gunai situru peruntukanna walangi contoh make yang kei songko nareko ia he songko kui ulue ripasang nasaba ia metoro gunana. Tapi terkadang engka tahu engka songkokna tapi samanna makura-kurangan ke isongkokna nataro. Nasaba wetunna tudang ia rosongkokna taniak ku ulunna napasang kutosi utuna. Engka to makur modelena. Mapa tetongutu napa nataro songkokna kutuna. Makura-kurangan ke isongko nasaba ipake gunai taniari akke gunangenna aga betuanna ku elok ki pakaian ke iwatak kaleta ku elok ki pak barak ke iwatak kaleta tapake gunai iwatak kaleta situru peruntukanna. Pertanyaan aga na peruntukan na watak kaleta maka defongallahu ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dek nari pancaji bangsa jing nia rupa tawe sangadinna makasiwian rifongallahu ta'ala aga betuana kuelo ki pak baraka iwatak kaleta tapake gune watak kaleta makasiwian ripuange weniewe pergantian tahun tapi kiriki wialeta ri esso labe
engkamu ki garo pakke gune watakaleta makasiwian ripuange, engkamu ki garo pakke gune limata ri anu madecenge, engkamu ki garo pakke gune timutta ri bicara madecenge, iarek ga sebalikna engka ki garo pakke gune timutta ri bicara matunai. Jangan sampai timutta napoji salah bicara, napoji tomak bicara salah. Jangan sampai watakaleta napoji salah kedo, nanya napoji to kedo salah. Oleh karenanya nareko pale mapakiro gau eri esso labe la takanatu mir rahmatillah. Ajak tapeturenu poderi pamasena puange. Ya mapural laloi taro ni mapural lalo. Elo iri pada cengi aleta ri esso mangoloe nareko engkamu ki parewo iwatakaleta situru peruntukanna majepu insyaallah mak baraka tu watakaleta mak baraka atu ngeta. Walaki si contoh lain waramparata yaga icarana na wedding yahe waramparata tiwi deceng pape balinna tapak baraka i waramparata. Pertanyaan yagai carana pak baraka i waramparata dua carana. Tega yaro tapa decengiwi apolengenna nenia tapa kesingiwi palaungenna. Apa kulingi untuk pak baraka i waramparata tapa decengiwi apolengenna nenia tapa kesingiwi palaungenna. Nasaba makasip itu sumberna apolengenna makasip top itu palaungenna nania ake gunana nawet di mak baraka waramparang gangkan nata parajaika dan pemake denabita la khaira fi malin la yuzakka dega gade cenna waramparang iya de eneri pasuk sekena aga betuana ku eloki mitai yar waramparata tiwi deceng ta upaya kalalo ye waramparata ta pesu isekena nasaba nareko engka ki pesu isekena majepu insyaallah mak baraka itu waramparange na nareko mak baraka i waramparange insyaallah tiwi ni deceng biseseta ta parajeka tampe la khaira fi malin la yuzakka dega gade cenna waramparang iya de eneri pasu sekena pergantian tahun ini dengerangi aleta waramparang ilolongengi di tahun 2025 puramua garo ipasu sekena nareko puramua alhamdulillah nekia nareko dek papale napura ipasu sekena insyaallah engkamu atu 2026 aga betuanna taparajaika dampen iya roseke pada lebas status na sempajange pada lebas status na sahadae pada lebas status na puasae pada lebas status na haji. Jadi 5 ya nih sahada sempaja seke puasa haji iya helimai rokona agama aga betuana dek na wedding ipasilenga semangat tak mas sempaja nanya semangat tak mas seke nasabak pada rokona agama. Cuma berbicara tentang seke berarti engkau patu pakuleng bahasa kasarakna ada fulus mulus tiada fulus tidak bagus aga betuana selama nawere muki asage nang dalek puange barelu iri sukuruki ya rodalek lah regau engkana ipak baraka ya dalek na puange di antaranya ajak narial lupai pesu isekena semangat tak menre haji semestina pada lebat semangat tak mampasu seke taparajeka dampen kenyataan mak duba terkadang me matan re semangat menre tanah marajai tapi terkadang malolo semangat mampasu seke
Dege mon robotina daftar tunggu menrek tanah marajai, masya Allah liu etana nareko kuki beru mendaftar haji, insya Allah dek mata maita matajen 20 mia 100 tahun dek wisne kupinran maka ada siaga etana daftar tunggu nak kumai. Tapi insya Allah dek mana maita dek magagayawanan 20 tahun hajiro. Tapi yang menjadi tanda tanya pura kikero runtuh engka amile moloi jamaah antri Makkah majak seke. Berarti dengan demikian kunihe melo ipareo realitai 2025 akan berakhir, 2026 akan datang melo irita mak baraka negara waram parata iya reganade tania amegangan nawaram param melo irita. Tapi ia romelo irita barakana waram parata. Nah salah segilalet untuk pak baraka iwaram parangi ia naritu tengerangi sekena. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pak doanganna Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatuna maka dan Nabi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Buat tawerenga baraka rilalenna ulen Raja rilalenna ulen Sya'ban dan niata para biki ka mutameli ulen Ramalan sitongenna ya ropak doangenge mak jello ipak doang pak pelampe umuru pak doang pak pelampe sunga nasabana reko makedaki wabalibna Ramadan tapara piki ka puang utameli ulen Ramalan samanna make betuangi makeda puat talamperi wisungaku mamare urapi ngupi ulen Ramalan. Nekia yang menjadi tanda tanya alek birenna umurutta lampe naga irita liset naga irita tabarajeka dampe barakah nanania albirna umurutta lampe nagaro irita iarega liset nagaro irita sehingga ibahangi koleri lalenna ya roden repak doangan nabita melawi barakah ilalenna ulan Raja ulan Sya'ban nania mamuare narapi mupi ulan Ramalan. Maka itu isyarat albiranna umuru etaniari lampena nekia albiranna umuru rilisna umurutta gangkana maka dari Nabi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu sikesinna tahu malam pe umuruna nama kesing amalana. Alhamdulillah nawirengi kong Allah ta'ala umuru malam pe gangkan irapi umupi 2025 nekia ku eloki misengina niami kai maka damak baraka gahia umur nawirengi kuangi tai matu aleta kusubui maka damoto muaga rumah sempaja subuh ya reganade de nacet de engka sesa saja seletan reko malam pergantian tahun mari lodoan rituangnya ya Allah berikan kami kesuksesan dan keberuntungan di hari-hari mendatang. 2025 telah berlalu, begitu banyak keburukan yang kami lakukan ya Allah, mudah-mudahan tahun depan 2026 kami bisa lebih baik. Nekia ternyata napem kurang manre tunu barele riwenina pergantian tahun ternyata terlambat di moto masam pada subuh. Nama kedai nabita salat kedai nabita rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakasan pada sunnah riolona subuhe masar lebih inaya lino lololisa na pero sampaja subuh sampaja sunnah maaga ni rasul pada subuh engkau pura mewana ada maka de ustaz sitongan na yaro tawata ili rupa tawe tania sempaja parlue tapi sempaja sunnae yaro sempaja parlue tawana pung Allah ta'ala yaro tawata ili rupa tawe sempaja sunnah
gangkana ia ro engkai hak desek nama jello ala birna sempaja sunnah ini sempaja sunnah yolona subuhe khairum minad dunya wa ma fiha masur lebih inainya lino lololise sempaja sunnah na loroe maka dena dita man shalla arba'a raka'atin qabla dhuhri nigi mas sempaja sunnah yolona loroe patan rakaat wa arba'an ba'daha dan ia patan rakaat imam dinna loroe haramahullahu 'alan nar iharankan itu bunna nagesta api neraka ala birna sempaja sunnah na perlue dek nai rampe ala birna sempaja loroe dek to nai rampe ala birna sempaja subuhe yang disebut sempaja sunnah na subuhe yang disebut sempaja sunnah na loroe gakana makele yaro tawata idi sempaja sunnah yang namanya ro perlue tawana kumala taala tafara jaika dan pasti tolong na tawata mana ini kayak menjadi tanda tanya nareko iya sempaja perlue tawata to magi ro palet nabi tadi narampiangi iya narampewe sempaja sunnae makele to panditata idi nama pikiri sempaja sunnah na lagi makro maga ro perluna jadi pakulingi sempaja sunnah na lagi subuhe masrode cengine yalino lololisa maga ro sempaja sunnah oleh karenanya kuelo kimitai nasaba alhamdulillah nawele mungkin umur komalata gangkana irapi yehewnie neka kuelo kimite makeda maraga memang liset na yeh umuruta atanga kimatu kusubu tatanga itu engke kusedetai na ina pamatu kusubu da sapa moi nareko engkau alhamdulillah nekia para jeka Adam para jeka nanti disinilah tanggung jawab kita melok liseri umuruta nasaba amalak madece nasaba lampe nasaba al birna umuru tania di lampe na nekia al birna umuru kuiri lisetna taruh lima ponco yang penting maliset mui tapi tentunya ya kami nama kasih malampe umurukta nama disetoi oleh karenanya sebagai penutup para jeka nampen nasabah yewania malam pergantian tahun sebagai renungan pada elok manangi mau pe na ternyata esoweni tuliyoli ki mau pe pakulingi elok manangi mau pe nekia ternyata esoweni tuliyoli ki maupe tega ya ropango bie hayya alal falah mari meraih keberuntungan mari meraih kemenangan yoli ki maupe tapi pura garo tapi kiriki lapalenna bange yoli ki lolongangi amau pekenge hayya alal falah tapi ternyata yolona hayya alal falah engka pangobi maka dah hayya alal salah pada loki mai mas sempajang aga betuan itu memberi isyarat ia patunawet din dilolongang amau pekenge nareko ipade cengi sempajata nekia yolona hayya alal salah engka pangobi maka dah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah aga betuana tapa decengi sempajata tapa kesingi tepeta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lolan ni rilebokna tanai nasabak semanga Allahu akbar majepu insyaallah idik natu siti najal lolongangi hayya alal falah mari meraih keberuntungan tapi yang menjadi tanda tanya yoli manengi maupe hayya alal falah tapi pura garo ripikiriki magiro capak nabange makedai la ilaha illallah yoli ki maupe hayya alal falah mari meraih kemenangan mari meraih keberuntungan tapi ternyata patutu nabange la ilaha illallah samanna elo imak bere paset bange makedah. Bagaimanapun banyaknya dan besarnya keberuntunganmu di dunia ini,
kalau tidak mengantarkan engkau menutup hidupmu dengan la ilaha illallah, keberuntunganmu tidaklah berarti bagimu. Ia panak yang ke amau peketa narekonanta rakik puadai ricapakna umurukta la ilaha illallah. Oleh karenanya pergantian tahun tak tambah si umur tapi tengerangi pedek lau asoe pedek tak tambah umur na pedek tak tambah umur pedek macawe toni tu kek buru Oleh karenanya parelui ripak kulikulin ripak biasa aleta la ilaha illallah, karena ucapan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita itulah puncak keberhasilan dan kesuksesan seorang hamba. Karenanya mudah-mudahan yewennie pada engkamana ki hadir mak depungan rima sijita untuk sukuru kiwi papenya menna puangi rigau engkana umuruk na werengi ne kia isukuru kiwi umurukta rigau engkana ipake gune umurukta situru na pueloe puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Itulah makna Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balikna ramadan. Mamuare napak baraka ki fong Allah ta'ala na werengi umuruk malampe na weddingi irapi mati uleng ramalan na tomarello doan ri fong Allah ta'ala mamuare sininna jamaah engkai manang hadere rilalenna yewenni pada engka manang mati mattarawe rilalenna uleng ramalan. Allahumma amin. Saya kira demikianlah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mamuari addepu-depu ngeta nama seki puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Untuk tutui iahi pengajiata engkasek dipaseng. Agi-agi elok tajama. Agi-agi elok tapugau. Tapahadirei pong Allahu ta'ala nenia surona. Aga betuan na ipahadir ifong Allahu ta'ala ajak talupai mak bismillah. Aga betuan na ipahadir isurona ajak talupai masalawa rinabita. Pertanyaan magi napa kuro makke de nabita ma kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Sininna anu madecenge nade naripamulai bismillah mapetu barakana. Aga betuanna samanna elo imak kedanabita taroni maponcok bacamu. Yang penting engkamua bismillahna, insyaallah engkatu barakakna. Daripada malampik bacamu nadega aga bismillahna mapetu barakakna. Yang natosi salawae maka denabita man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra nigi tau masalawa rialeku ekasisen majepu masalawa ifong Allah ta'ala rialena weka 10. Pertanyaan aga betuanna ku idik masalawa berarti yello doangan nginabita tapi nareko fong Allah ta'ala masalawa berarti nama seki puangi nigi masalawa rinabita weka sisan masalawa ifong Allah ta'ala rialena weka 10 make betuangi make danigi masalawa weka sisan ria masewi ripuangi weka 10 aga akatana yang hewere kadai bismillah papole baraka salawae paturu pamase. Bismillah papole baraka salawae paturu pamase. Gangkanna agi elok tajama tapahadir ifong Allah ta'ala dan niya surona dengan kata lain bismillah ki dan niya masalawaki barak kuaga siruntu i barakae si bawa pamasewe nasabak nareko siruntu ni barakae si bawa pamasewe insyaallah pole ni tu alomu ngenge nania apa tulunganna puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikianlah yang sempat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi kita sudah mendengarkan pencerahan dan tentu ada ilmu yang kita dapatkan dari guru kita Profesor Dr. Haji Muhammad Us. Tapi tentu mungkin masih ada di dalam benak kita hal-hal yang terkecil yang mau dipertanyakan, maka kami membuka sesi tanya jawab. Bisa sampai 4 orang bertanya
Nah, kemudian biarpun di luar dari konteks yang kita bahas pada malam hari, angka malangga-langga kuatita, angka malangga-langga kupikiran tak eloki makudana. Saya buka sesi pertanyaan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam bahasa tadi sempat saya masuk, jadi tolong dijelaskan antara zakat, jadi mengenalkan zakat dengan infak, sedekah dan seterusnya, karena ada pengalaman kerja bahwa biasa tim pertama minina ekor malam di masjid, nah saya disekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seke pas sedekah si bawa infak. Ya gue kata lebih macam ramai. Neknya ribut lah. Terpada dia kata tuh. Ia pas sedekah dua rupa. Engkau pasti sedekah wajib, engkau pasti sedekah sunnah. Wakulingi, ia pasti sedekah dua rupa. Engkau pasti sedekah wajib, engkau pasti sedekah sunnah. Ia pasti sedekah wajib, ia harus sedekah. Ia natosi pasti sedekah sunnah, ia naropak bereta isaliunna sedekah. Wakulingi. Ia pasti sedekah wajib, ia harus sedekah. Ia natosi pak bereta isaliunna sedekah, ia harus pasti sedekah sunnah. Nah ia pasti sedekah sunnah dua berupa, engkau istilahna sedekah, engkau tu istilahna infak. Agak aslinya maka itu pandita tanahnya riasanya infak adalah bantuan yang bersifat sosial. Contoh kejadiannya di Sumatera, Aceh, akhirnya bantuan tania sedekah yero, tapi infak asena. Diadakan pembangunan jalan, apa yang beriang tanata untuk ipancari wilayah infak yero. Tetapi pemberian dari orang ke orang, antara satu orang dengan orang yang lain, ia naro pasti sedekah. Nekia, ia pasti sedekah wajib tak bagi dua. Engkau seke waramparang, engkau seke pintara. Pasti sedekah wajib seke, ia seke tak bagi dua. Engkau seke waramparang, engkau seke pintara. Pengelolaan zakat fitrah tidak beda dengan pengelolaan zakat harta. Nasabah pada seke berarti pada caranya. Gak atau prajeka dan kebu bu pakai teman cerita elo kamu tanah ia roku masuk ke pitaraki degai tadi seketan idika langsung tiwiring itu kasih ia kata tiwiring amele pemabagian tati wiringi amele sekepitara ya jarang untuk Thomas sekepitara alena tiwi iberetna na apa na tiwi to kasih tapi na tiwiringi amele untuk ibaca pak doana amele pamatu tiwiringi to berhak dari seken nareko apa kiro cara na sekepitara semestina makuto kalau cara na seke orang parani. Nasabah pada seke agak betulan ia seke sikesina tadi wirni amele nule maka daki wedi maka apa muslas ia langsung mak bagiani pada dasarnya wedi tapi si salim lebih tege mon rosabakna nasi salam lebih narampe Allah taala di dalam Al-Qur'an maka wal amilina alaiha engka amile nasabak narampi pun Allah Ta'ala maka da engka amile maka itu isyarat seke sikesina melalui amil tapi dari elok maka da tapi elok oka sedingnya ustaz mah bagi
taruh di mak bagi, tapi ajak na seket tak bagian langsung, tapi pasti dekat tak taruh mereka. Nah sabab nareko pas nareko seket tak minta bagian, namun maraga ega na seket tak bagian dia topa na dianggap kita makacua. Nah sabab kewajiban tak memangnya ia pada dianggap kita makacua, tapi selama ilmu video seket tak, ne apa tak tambai na sabab siaga ega na pasti dekat sunata. Dia na dianggap kita sempaja nareko sempaja 5 waktu mi ijama. Ia pada dianggap kipas sempanya kusalama ini mawatuta na itambai siaga egana sempanya sunata kujaji ini mawatuta na megatoni sempanya sunata pas sempanya dia tapi nareko 5 waktu toma minajama insyaallah mas sempanya tapi depan tanya apa pas sempanya si salah tu toma kilo si bawa pak kilo Pakuli si salah tu biasanya 5 kilo, si bawa 4 kilo, Ustaz Agus mulai 5 kilo, tapi tania 4 kilo. Agak betulan biasanya 4 kilo, zaman-zaman itu 4 kilo, tapi engkau tahu tania 4 kilo nengkia 4 kilo muat. Maksudnya apa? Nah, reko engkau tahu 5 waktu nani najama mas sempanya. Tapi guna jamil 5 waktu yang tambai sempaya sunnah pas sempanya makutonya area sering itu makacua dan reko seket nang bawa nang bagian dek pada yang ke itu makacua na sabab kewajiban itu ia pada yang ke itu makacua usalama seket na napa na tambai pas sidet kasunah. Oleh karenanya si kesin na seket tadiwi ilau di amile pematu mak bagi-bagian ini karena makanya Allah Ta'ala wal amilina alaiha engka amile tapi anus bata-bata sedikit amile nah sebab jangan sampai amile matu maceko-ceko dan reko maceko-ceko amile tadinya wal amilina alaiha tapi wal amilina alaiha oleh karenanya engkau Allah Ta'ala narampe amile maka itu isyarat seketak kapalale ku amile upakasri dek mana salah pakulingi dek mana salah nareko ini mantara langsung seketak dek mana salah dengan catatan yang menerima adalah orang yang betul-betul berhak menerima nekia ia biasa ini kumah bagi biasa membuat aske nyawa nule engkau tahu iwereng amplop berhak itu terima tidak ada persoalan tapi betulnya iwereng amplop itu berhak terima ternyata engkau bisa tulah kurma kita katakan tu mereka cina bila masih nyawai iwereng ternyata bisa dia berhak terima kumah pakir saling jalur yang ketiga ia seketa elo ini bacaan pak doanya makanya Allah Ta'ala husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim makanya Allah Ta'ala ibu manang amile loka kumali waram parana ia rotowahi emas seketa apa bacaan pak doanya berarti ia seketa elo ini baca pak doanya nareko tadiwi ilau di amile insya Allah dipastikan ia seketak antara ipak doang tapi nareko ini langsung lemak bagian nih berdi jadi dek na baca pak doang atau terima kasih nih bawah maka berdi jadi namu terima kasih namu itu akibat kunyo kesina seketak tadiwi ilau di amile Ustaz kalau okas terima bagi-bagi ya tak bagi-bagi pasti dekata tata rumahnya ada utama ilau di masjid dan niat pas seket ihro napai termasuk infak agak sabakna pembangunan masjid hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saya kira demikian Allahu a'lam. Ini kita pindah ke belakang. Kagawan Bunda Tabe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya mau tanyakan, sebab banyak orang di sini saya lihat kalau guru pengajian, nanti kata kan di situ tamat. Yang kedua sandro kemima, ya biasa di situ. Dia ada di Bintara, dan hanya bertahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung bawa untuk pertanyaan. Silakan, siapa tahu sekali mas. Tahu. Salah sedi Tangerang agak singen nasi dia rupa tahu nareko macai terima kasih. Aku ulangi, salah sedi Tangerang agak singen nasi dia rupa tahu nareko macai terima kasih. Guru pangaji mengalak papi dence dari anata karenanya ini tomotuai aja terlalu terima kasih. Sanroe dek nace dek papi dence dari aleta dan wijata karenanya aja terlalu baik terima kasih. Tapi samana cek lah demi terima kasih karena reko cice mesti tahu. Padahal cek lah demi terima kasih karena reko cice mesti tahu. Ya lagi patali dia mesti tahu. Agak betuana guru pangaji padalui ya terima kasih padalui isukuruki sanroe padalui isukuruki. Tapi sikit-sikit aja nah cice mesti tahu. Padahal ya guru pangaji cice sih bulan. Pertanyaan, wadi metagaro materi masuk ke guru pangaji. Pakai balina wadi. Agak sabakna satu matamai pejuang fisabilillah. Dua, rata-rata guru pangaji tania atau mampu. Rata-rata guru pangaji tania atau mampu. Jarang untuk guru pangaji di kampung itu sogi. Dia kagak sogi itu mana guru pangaji. Nah sama rata-rata guru pangaji itu kasih ia nak sabak atau pandita mariota nak lalu muas ke pitarai di guru pangaji. Agak sabak karena sabak lokasi asi metoma kemudian pejuang fisabilillah. Sanroe magatosi rata-rata sanroe makutoro rata-rata sanroe tania tosohi rata-rata sanroe ekonomi menengah ke bawah. Oleh karenanya kuma pakiro tamatoi garisi nekia sikes-sikesina tania idik serahkan langsung harus sekep pitarata. Agak sabana nasabana reko ini serahkan langsung sekep pitarata se anak tak napa guru berarti patalitere iwering patalitere kapak meseketai patalitere iwering tapi nareko tadiwi ilau di amelee sekep pitarata nenapa tarampe asena guru pangaji di amele maka databe pa ustase engke tidak guru pangaji anak gue berhak menerima tapancaji catatan insyaallah ia romatu guru amele na perhatika sekep pitarata na tiwirnya guru pangaji tania patali tere di bawah tapi kapan tambah. Pertanyaan dia kira-kira makasih idi langsung mambereangi dia kata TV lo di amele tapi kawirengi catatan kata guru pangaji. Nah sabab idi langsung mambereangi cek dek ada nih patali tere isi tahu. Oleh karenanya upakas dek mana salah nareko idi TV langsungi nekia sikes-sikesina sekep bitarae melalui amil tarem mani catatan maka da makasih nareko tengerangi tuliai. Insyaallah nareko amile ematu mabagian insyaallah wadni maega nalolonga guru pangaji. Segera demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami akan tanyakan Ustaz di sini yaitu masalah salawat
Ya Rasulullah istimewa dengan tapi yang kita lihat banyak sekali salah Ustaz. Yang mana yang lebih afdal di situ Ustaz. Nasabah ini salah jadi pakutanana kinro mahanja. Terus pinro malabi salawai na istighfar. Dan yang kedua Ustaz, ya Rasulullah pada para pahala dan kuangka salawat nabi sibawa salawat muncul pada kalau pahala seterusnya bina orang justas ia pakai sekidina atau bina pakai sekidina mungkin bagi Ustaz terima kasih atas jawabannya. Mega rupa-rupana salawa pakutanana lena to malebita tegaena salawa kami namalebi tabarajeka dampus sepanjang bacaan kami ia urungtu dua papte balina. Satu, salawa kami namalebi salawa situru parentana kong Allah Ta'ala di dalam nakorangi maraga parentana kong Allah Ta'ala di dalam nakorangi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima as-salawaki nanya apa salamaki lori nabita taslima engka patambana makada taslima gangkana engka papandita tarampe makada salawa malabi makada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallim taslima asabak parentana buangnya sallu alaihi wasallimu taslima. Nekia pendapat jumhur ulama mayoritas ulama ia umumnya makele salawa kami nama lebih salawa ia lengkai situru parentana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawa situru petunjuk nabita. Pertanyaan maraga petunjuk nabita engka sahabat lo makutan ali nabita makada ya Rasulullah amma assalamu alayka faqad arafna esuona kung Allah Ta'ala nama jepuna mak bereselenge irisni mak bereselenge lori alemu irisni tega yaro assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabi makede sahabae mak bereselenge ri alemu irisni fa kaifa nusalli alayka lalu yagatosi cara nama salawa lori alemu mamekko inabita cinampe dek nasiaga etana nakka ulunna nabita menre lapa makkedai nabita ku elo ko masalawa loli aleku baca lalu makkede to panditata iya nahi salawa kami nama lebih gangkan nata paraje kadampeng iya he salawa napa uruangi nabita malampe bacana gangkan nata pada cengi engkalingana bekaci cemilo baca makede nabita kuelo kuma salamu alaikum baca lalui makede to panditata iya nahi salawa kami nama lebih pada cengi engkalingana bekaci cemilo baca makede nabita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya balani kabar alhamdulillah. Makanya to pandritata iya nae salawa kami nama lebih nasabak nabita langsung mapa uruangi tanrang alebirna iya naro salawa ibaca riwatu tamas sepanya kakulingi tanrang alebirna iya naro salawa ibaca riwatu tamas sepanya. Pertanyaan berikutnya tegero makasing sayyidina iya regadena pake sayyidina iya pakutanai ure wakutanan di Andre Guruta di Masere di Andre Guruta Syekh Ibrahim Al-Qutbut maka daka iya Syekh tegai 7 yang mana benar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rabbi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tegai 7 pakai Sayyidina ya regadena pakai Sayyidina maka di Andre Guruta salai pakutanan
Magina salah, makanya guru tanah reko makutan atau makanya tegai tujuh, berarti engkau salah. Padahal tujuh mana semua yang mengatakan Sayyidina oke, yang tidak mengatakan Sayyidina juga oke. Gangkana makanya guru tak ajak makutana makanya tegai tujuh, tapi akutana atau makanya tegai malebih. Gangkana mereka makanya tegai malebih biasa, makanya Andre guru tak. Ida kulta nareko masalawa kona mubaca makada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Deka kata Sayyidina makada Andre guru tapakada akhadta bilittiba kuma pakura cara masalawa berarti maka cuy kori parentana kita. Maka coy kori parentana nabita. Nasabak makanya nabita bacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa iza kulta iyan namua narekko masalawa kona bacai makada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itambahi Sayyidina makada Andre guru tafakadil tazamtal adab. Itu berarti makiad kalau rinabita tanpa makanya guru ta alitibau duna ada binjaba maka coy kita dek gaga pangaderna makura-kurangan keikhlasan. Ini mana betuangnya. Oleh karenanya yang mau baca Sayyidina silahkan, yang tidak baca Sayyidina tidak jadi persoalan. Yang salah kalau saling menyalahkan. Pertanyaan terakhir, tegero malebbi salawae iarega istighfare pape balinna tapaleu irialeta kumacare pai pakaiannya gau kami nama kesingi ibisewi tapi nareku mapacini pakaiannya gau kami nama kesingi iwerengi parfum dunia wangi-wanginya kumacare pai pakaiannya gau kami nama kesingi ibisai tapi nareko mapaci ini pakaiannya elok maniale molto nania wangi-wangi aga betulan datangan aleta malah dek gacarepan ku malah dek carepan tapi sewi salawat dan istighfar dan niat toba tapi nareko itang-tange aleta alhamdulillah madece bece ni seding tabelo beleni aleta nasabak salawa lori nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekia maka de topan rita sitonganna de na wedding banding kasih kiri maka da malebbi salawa enanya istighfar malebbi istighfar enanya salawa nasabak semuanya istimewa pada tempatnya masing-masing. Gangkana engkase di salawa masalawa toy istighfar toy aga yaro iyaro istighfar tujuan apa pepaci dosa tapi engkase di salawa maka de panguluta Sayyidina Anas sahabatna nabita panguluta Sayyidina Anas gangkana iya he salawa iya sengi salawat anasia nasaba yaro mapanguluwangi panguluta Sayyidina Anas benengi Ustaz Agus mapa guruwangi salawat Agusia. Nasabah panguluta Sayyidina Anas mapa guruwangi gangkan nariya sengi salawat Anasia salawat toy istighfar toy aga yaro maka de panguluta Sayyidina Anas uing kalinya nabita narampi maka da nigi tahu baca iya salawa iri wetunna tetong dek natudang sanga dipura biak dapungan dosana nani baca riwayatuna tudang dek na tetong sanga dipura biak dapungan dosana eno rasabana warabe makada salawat toy istighfar toy aga yaro maponcok dibacana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali. Mari kita sama-sama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali. Pertanyaan terakhir pada pagar albirna mamampe isi bamapuncoe
tentu malah si salah malampe si bama ponco. Si salah tu kena malampe si bama ponco. Tapi tabarajai ka Adam pun di sesena bacai tania lampe nama tu kena. Tapi ia tu mat tu kena asiturukna timue si bawah hati. Kulingi di sesena bacai ia romat tu kenai ia romat mak kenai tania lampekna tapi ia romat kenai si buru i bacai si bawah hati yang jadi persoalan mapote-pote amat dimuna membaca naletomi yatina negara. Oleh karenanya nareko balik dek panarille pasituri atita si batimuta kubaca malam be taru maponco yang penting si turu itimue si bawah hati nasabah ia naromat kena diseseta mati insyaallah gakana makede bogi ne gini kita mette timunna nasi turu etok na hatinna to salamanya. Karena kunih asiturukna bacana timu si bawa apa hangenna hati malampe ega maponco ega tentu si salah malampe si maponco ne kia pastinya ia rokamina matu kenai tania lampena ne kia asiturukna bacata si bawa atita kude panarule pasituru i atita si bawa bacata nareko malampe taruh ni maponco yang penting si kenamui atita nasabah ia natu matu kena tonga diseseta insyaallah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Iya, masih ada satu orang. Tadi saya jadi 4 orang bertanya. Kamu apa? Nah, ya kuliahnya tutup nih. Masih ada satu. Kamu apa? Iya. Pikirannya ini. Ya. Aman terkendali. Aman. Ketemu profesor Lota. Jadi Bapak Ibu kami hormati, itulah tadi ceramah pengajian yang telah diantarkan oleh Guru Kita Profesor Dr. Haji Muhammad Agus. Mudah-mudahan insyaallah ada pembelajaran, ada ilmu yang kita dapatkan sehingga kita bisa bermuhasabah dari 2025 ke 2026. Kemudian sekali lagi kami atas nama keluarga besar Masjid Nurul Sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Guru Kita yang tentunya mungkin banyak yang memanggil beliau, tapi kita yang berjodoh pada malam hari ini. Ya, jadi sebenarnya Guru Kita maka dapat ahli wadito, maka dapat guruku wadito nasabah guruku. Kebetulan masih kampung pada kata tanite. Ya, jadi alhamdulillah. Sebenarnya beliau sudah lama saya ingin datang ke sini, tapi ternyata baru kali ini bisa bertemu dengan beliau. Sekali lagi, Guru Kita kami mengucapkan banyak terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita ini salat Isya secara berjamaah. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan doa sikit dan doa. Kemudian setelah itu kita selesai kembali masing-masing ke rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.